Qatar FIFA World Cup khel meka group round na nungber khel meka Group A, B, C le D te anin chingfel to a Zaninah hian Group E le Group F anin chingfel vele don boka Ramlang sar zualzinga Germany le Belgium din hmun ader thong chu wangin Group E le Group F hi angai nom zual hle a bi chiang don te ang December ni khat sang ni somni pani zana Daria le achan veya Group F in an match na nungber an khel dona Tebula kan hmu ang hian Group F a khel ni theu an khel to atangin Croatia hian point li nein Morocco in point li Belgium in point hum nei bokin Canada ero point an la lo chuak ve lova Group F atang hian Canada hi tlachiang to an nia tu in nge Canada hi zui dona tu tenge round of 16 lut don ti hi ti chian ani don Croatia hian Belgium an machon dona achak jok an omani chuan achak jok chuan round of 16 an lut dona anin ne tok ani chuan Croatia hian round of 16 an lutanga Belgium ero Morocco le Canada result a anin ngatang Croatia le Belgium anin ne tok chunga Belgium in round of 16 an lut theidan om chhun chu Canada in Morocco hi an sop threpin ania chu athlen arin omlo hle boxia chu wangin Belgium hian chance an nei chle Croatia le Belgium a hian atlom zok an om chuan Croatia hi atlom zoka an tang ani po in Canada le Morocco result azerin an din hmun alahim theidana oma Belgium hi an tlom ani chuan KDB teram hi World Cup atangin kan MANGTHA angai don ani chu wangin Belgium tan chakangaya point thum an hlo chua nge angai ani bere Morocco le Canada anin machon don boka Canada hi beisei nei to lo pressure nei to manglo an nia Morocco ero round of 16 la beisei pressure la nei tam an ni thunga an form en ero chuan Morocco hi an chungnung jok Morocco hi an chak ani chuan round of 16 an lut dona an mani kuta round of 16 lu theina a oma midang resulta in ngat boy lova group stage paltlang thei an ni mase Morocco hi an tlomani ero chuan Croatia le Belgium in khel result azirin Morocco hi group stage a hian tlathei an lani Canada le Morocco hi anin ne to kani chuan Morocco hi Belgium in point thum an hlo chua lo chawin round of 16 an lut thei dona chu wangin Morocco tan po hian chak nge point thum nge mamo na asang hle heti zong hian soita ila Croatia Morocco le Belgium te hian round of 16 an lut theina turin an mani kuta theu theina ala oma midang resulta in ngat boimia lova tlin theidan an la nei veka chu point thum hlo chua ani anni pathuma point thum hlo chuak to phot hi chuan round of 16 an lut don Group E po kan hmuang hian khel ni theu an khel to atangin Spain in point li Japan in point hum Costa Rica in point hum Germany in point khat an nei meka tuma round of 16 lut an la om lova tuma tla an la om heklo chu wangin zan lai pel dar som pani le achan veya hian round of 16 lut tur le tlatur te chinfel ani dona Spain hian Japan an machon dona achak zokin round of 16 an lut don anin draw ani chuan Spain in round of 16 an lutanga Japan ero Costa Rica le Germany result azirin an din hmun achiang chawang Spain le Japan hi anin ne toka Costa Rica le Germany anin ne tok ve bok chuan Spain le Japan hian round of 16 an lut don ani Costa Rica le Germany anin machon don boka Costa Rica hi an chak chuan round of 16 an lut dona Germany hi an chak ani chuan Spain laka Japan an tlom bok chuan Germany hian round of 16 lu theidan an la nei don boka ma se Costa Rica le Germany anin ne to kani chuan Germany hi chu kan MANGTHA anga Costa Rica ero Spain le Japan result azirin an din hmun achiang thei chawang amol mangzong in ti hian soidon ta ila Spain Japan le Costa Rica hian point thum hlo chuak an om chuan chung point thum hlo chuak te chuan round of 16 an lut dona Spain le Japan anin machon dona wangin
an ni pathum Spain Japan le Costa Rica hian an vain point thum an hlo chuak vek theidon lova Spain le Japan in machon tura point thum hlo chuak zok in round of 16 an lu tanga Spain le Japan anin he to kani chuan Costa Rica hian point thum an hlo chuak thung ani chuan Costa Rica hian round of 16 an lu tang Spain hi draw result an nein an him to a an din muna thabera Japan hi Germany le Costa Rica result azirin draw result a an him dana om ve boka ma se chance a thalu tuklo Costa Rica hi draw result a an him thei dana om boka Spain laka Japan an tlom chuan Costa Rica hian draw result mangin round of 16 an lu dai thei Germany tan point thum atok zo lova Japan an tlom emo Japan in Spain an sophrep emo angai tela Germany din mun hi a him lo hle a ma se Japan hi Spain laka an chak arin om lo awangin Germany hian Costa Rica nein round of 16 anin hlan kai thau chu khovel hian ala be sei hle a teibula an point atanga ena din mun chebera ngai Germany hi ani na taka chuan Spain ti lova khovelin abe sei ber group E a hian an lani thau ani achan chu Germany hian Costa Rica hi an hne ngei arin oma chu baka chuan Spain in Japan an hne ngei arin om bok wang ani Spain le Japan hi in draw po ni sela Germany tan Costa Rica an hne dana zirin round of 16 an lalu theidon boka teibula alan danin Germany hi an din mun thadlo mel lema sela hetia teibula alan ang ai hian Germany kong hi alazaw ang reng viaw ani